The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That is in Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. That is in 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Job said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, giawhag ikaw sa kamagtutuo ni Ginoong Jesucristo nga imong gamiton ang rebound technique, recovery technique of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga dili pa luwas, gikinahanglan nimo mao ang pagpunting sa mga nahuna sa gibuhat sa Dios alang kanimo. Pinagi siyang bugtong anak ng si Ginoong Jesucristo. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Busa kung imo siyang tuuhan nga siya lamang ang manluluwas, imong dawaton siya nga imong personal gyud nga manluluwas og Dios. Then ikaw maluwas. Kay matud pa sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilom magamputa. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining lain na sa mga adlaw nga imong gidugang sa mong kinabuhi. Di mailan nga ikaw anapay plano sa tagsa na mo ka kinabuhi. Salamat o Diyos nga imo kami gidala sa makausap pa dinhi sa among Bible study through the YouTube. Kubos nining ministry. Nakasalamat kami kanimo sa imong paglugway sa imong kinabuhi. Pinaagi lamang kini sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Salamat o Diyos. Tudloy kami dugang kamaturan nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamaturan. King tanan
among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon diha ni Kristo ug mga higala nga dili pa mga magtotoo, dili pa luwas, apan paminaw lang niining atong pagpadayon sa tuon sa pulong sa Dios. Ug kaniya kita nagapunting niining atong dugukan sa atong hilisgutan nga mao ang how to be a winner in this life and in the next. Now kini atong paghisgot niini taon-taon na ug taas-taas pa ang atong subayon bahin niini. Daghan pa kaayong mga punto sa doktrina nga atong angay nga katunan that we have to learn more, because this is the only way we are able to continue pursuing our journey to be winners in this life and in the next. God has provided all these which we do not deserve. All the spiritual assets gihatag kini sa Dios ug iya kining giandam billions and billions of years ago. Iya na ning giandam alang sa atong kaligunan, kaayuhan nga atong maggamit aron gayod kita mahimong mga mananaog niining kalibutana ug sa sunod na kinabuhi, luyo nining kinabuhi. So okay, padayon ta. Kay sa ako nang ginayon, daghan pa kitag pag-isgutan og okay. Honest tanan, mangutana ko kanimo. Gidawat na ba nimo ang Yahweh nga ikaw makasud nining maong journey? Imo na bang gidawat si Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas? Nan kun imo nang gidawat karon, kalifikado ka na sa pagsibog sunahan. Kay ningsud ka naman sa plano sa Dios. Okay? The moment you accepted or believed in Christ as your Lord and Savior, you enter the plan of God. And to describe the plan of God, it is the best and the highest, and it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Mao kini description sa plano sa Dios, ug laingan sa plano sa Dios mao grasya. Kaya ang kaluwasan grasya man. So ningsud na kita niining plano sa Dios ug makapunting na kita sa atong padulngan nga mao ang unsa pag kabot ni anang ang nga kita mahimo na gyung mananaog. Honest tanan, do you want to be happy? Really happy in life? Of course. I'm sure you're gonna say, of course, I want to be happy. May normal nga taong dili gusto magmalipayon. Okay? Apan ang tinuod, ang Diyos lamang holds the key for you to unlock all kinds of unhappiness in this world. Siya ra gyud ug kana grasya. Apan karong mga panahon na bagang duot sa mga katawhan do build their happiness on the following. Mao ni ang ilang basihan sa ilang pagkabot o kalipay ning kinabuhi. Well, ang common nini mong kwarta, salapi. They build their happiness on money, on material things, on power, gahom, on fame and honor, pagkabantugan, o pagkahalangdon, honor, o sa mga entertainment ba, o sa mga droga ba, drugs, or booze, mga ilimnong makahubog, balay,
mga bagong mga sakyanan, new cars, o kahapag travel, pag biyahe, o uban pa. Okay? So, most people do build their happiness niining akong gipangisgutan. Question: are the above things that I mentioned wrong? They are not, raba. Dili raba sila wrong. It is when a believer prioritizes them that they become wrong. Kung imo na ganin ng pasiuna, imo na ng numero uno sa imong pagtagad, then diha, it becomes wrong. And those things, kining atong gipangisugutan, kwarta, gahom, pagkabantugan, entertainment, drogas, balay, mga bagong sakyanan, pagbiyahe, uban pa, they do not make you really happy. Dili. Now, what really makes a believer happy? Unsa man gyud makapakalipay sa usa ka magtutuo. I'm talking to a believer. Kung magtutuo ka alang ni kanimo, unsa man, what really makes you happy? Tubag? Only by being in fellowship with God. Pinaagi lamang sa imong pakigambitay uban sa Dios. Fellowship is pakigambitay. You see? O unsaon man pag kabot nining pakigambitay sa Dios. How do you achieve fellowship with God? Of course, na ay gihatag ang Dios nga unsa napulo ka solusyon sa atong mga suliran. See? Kasulbaran sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices. Nag-una nini, maungon sa pagkumpisal, pagsugid. Nagingan lang ito sa doctrinal term as unsa rebound technique. Rebound. Kanibang pareha mag-basketball. Rebound. Kung di mo ma-shoot ang bola, unsa imong kuhaon, imong i-rebound aron unsa imong i-dribble na pod o imong i-shoot. You see? Mo na ang pagtandi na to ni ining rebound technique. Ibalik nimo pasud ba? See? Rebound technique. So unsa gisulti sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So humani mong buhata ka na, automatic na nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo at the same time anaa na kay pakig-ambitay fellowship with God. Sabta ka na pag-ayo. O ayaw sab kalimti ang prinsipyo sa Lucas 12:31 o sa Mateo 6:33 nga nag-iingon, seek ye first, unaha ang gingarian sa Dios ug ang unsa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Now, kinsa may dumala nining universo karon? Who is running the universe? It's God. He is the one running the universe. He cannot be fooled. God is a genius in His omniscience. His omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan, perfectly knows what's going on in the world. Unsay nagpanghitabo nining kalibutan and what's going to happen in the future. Unsay magpanghitabo sa umaabot nga mga adlaw. Nasayod siya, nahibaw siya sa mga possibilities, nahibaw siya sa mga probabilities. God knows about the past. God knows about the present. God knows about the future. Siya nasayod practically everything, tanan. But there are only two things, paminaw. There are only two things that God cannot and does not know. Ibaw ka kung siya ni? Tingali mo pa'y pagadungog ni mo nini. Akong balikon tong prinsipyo. God knows practically everything. Tanan.
But there are only two things that God cannot and does not know. Number one, take note of this. Number one, He does not know how to violate His own character. Dili siya makahimo niya na. Dili siya mahibaw sa pag-unsa. Violate pagguba sa iyang kaugalingong kinaiya. Ikaduha, He does not know how to send an unbeliever to heaven. Dili siya kamauwa siya, dili siya wa siya kahibaw, dili siya mahibaw sa pag send an unbeliever, ang usa ka dili magtotoo dito sa langit. Dili niya mahimo na. You see? Apan alang kanimo magtotoo. Baliko na to kini, kay importante man ni kayo. Don't ever try to build your happiness sa imong, tingaling uban, sa imong kaminyoon, o sa kining giingon natog sex, okay? Illicit sex, okay? Booze, drugs, ay limnong makahubog, o ang droga, ang ginadili nga mga illegal drugs, ang imong pagbantugan, pagkahalangdon, fame, material things, salapi, mga tao, ug uban pa. Dili nimo maunsa. Kabot ang imong gitinguhang kalipay kung imong basihan kana atong gipangisgutan. Instead, try to build your happiness on the first scale of values. Alang kanimo magtotoo. Unsa man gyud number 1 nga scale of values alang kanimo. Ibaw ka unsa? Bible doctrine. Doktrina sa Biblia. Pagtulunan sa Biblia. Now, kung ikaw nahiluna na diha sa grasya, imo na yung number 1 nga priority ang pulong sa Dios, adlaw ka na nagtuon niini, then sigurado ka nga na kay pagingabitay sa Dios, punan ka sa Espiritu Santo, na kay unsa hayahay nga pangunahuna, relax mental attitude, kay ngano nagalakaw ka man diha sa kahayag, you're walking in the light, walking in truth, nagalakaw ka diha sa kamatuoran, walking by faith, nagalakaw ka uban sa pagtuo. So, yan ang imong kahimtang na kay divine viewpoint, influence, and historical impact, o gawas pa niya na divine viewpoint lifestyle. Mo na imong lifestyle ingon nga magtotoo. Now, ang usa ka magtotoo, paminaw, ang usa ka believer in Christ, gitawag kini og trichotomos. Trichotomos. Tri kay tuluman. Trichotomos. Kung sabot pasabot. Trichotomos, tulo. You are composed of body, soul, and human spirit. Lawas, kalag, og tawhanong espiritu. Mo nang gitawag kag trichotomos. Hinumdum ka, sa dihang si Adan ug si Eva nalaglag dito sa Harden sa Eden, ang ilang tawhanong espiritu, their human spirit, shriveled up. Ang buot pasabot, ug ato ting binisayon, ning ok-ok, ning hiyos, hingkuyos. I hope madawat ni mo ng binisaya. Mura man naglawom na ng mga binisaya. Okay. Ang ilang tawhanong espiritu nila ni Adan ug Eva sa ilang pagkalaglag, shriveled up. Mo ni in English na itong gamiton. Shriveled up, may kuyos lagi, hing ok-ok, hing hiyos. So, imbis silang na trichotomos niya to, karon kaning shriveled up, hing kuyos naman ng ilang tawhanong espiritu, then they became dichotomous. Kay duha na. Ning kuyos man lagi itong human spirit. So, they are already composed of body and soul.
Okay? Kang ilang tawanong espiritu lagi, human spirit, became inoperative, non-energized, and inactive. No, nahitabo sa ilang pagkalaglag. Now, balik tani mo usa ka dili magtotoo. For an unbeliever, he is a very unhappy, very lonely, abnormal, confused, weird person. Ang usa ka di magtotoo. Now, buot ka bang magpabilin diya sa imong pagkadili magtotoo? Namo na ang kahimtang nimo. Dili ako'y nag-usulti nini. Ang pulong sa Dios mo'y nagahulagway nimo niini. Likewise, carnal believers are. Okay, magtotoo ka. Apan wa man kay pagtubo diha sa pulong sa Dios, o wa kay kamatuoran diha sa imong kalag din. Tuara ka kanunay pagkakarnal. Kay duha mo ka klase magtotoo, carnal or spiritual. Kung ikaw nagatuon sa pulong sa Dios, nagagamit ni ini, o ikaw napunan sa Espiritu Santo, ikaw may pagkigambitay sa Dios, then ikaw gitawag og spiritual nga magtotoo. Apan kung wa kay gana, way gugma, way tinguha, way kandasig, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw negatibo ang imong pagtagan nga sa pulong sa Dios, then gitawag ka og karnal nga magtotoo. Pili. Magpili. Gusto ba ka pagkarnal o espiritual? Now, actually, paminaw, God has His own design. Nasa disenyo o dibuho. Una nini, that man has fellowship with God. Kinahanglan nga ang tao may pakig-ambitay sa Dios. Ikaduha, nga ang tao magakinabuhi a happy life, abundant life, purposeful life, meaningful life. Mao man na ang dibuho o disenyo sa Dios. Dili siya gusto nga ikaw mamiserable. You see? But a believer, paminaw, I'm talking to you as a believer ba? But a believer can be distracted by a number of reasons na ay mga hinungdan nga siya ma-distract, mabalda. Okay? A believer can be distracted by any of the following. You can be distracted about your job, about sex, about your children, about people, about this boyfriend-girlfriend relationship, or material things. No. Mao ni mga butang nga makabalda nimo sa imong pagtubo. Therefore, nahog kini og volitional distraction. See? Narapon na nimo magpa-distract ka ba, magpabalda ka ba? You see? Kaya kung magpabalda ka, nawad na itong imong tumong nga mahimong mananaog. Pildiro ka na hinoon. You see? Kaya ang sala, God, sin and evil. Okay? Sin and evil is like a disease in a person. Sa maranig sakit sa usang tao, that when it is not treated early, kung dili na tambalan og sayo, it's going to get worse. Musamot ka ngilad na, murag mo sa nganan tawag sa Bisaya, mo kalamay na, dili kay kalamay, mo kalamay na mo unsa na, linggiring na ng maong sakit. Now, timan na nato nga ang tanang tao ana ay value system sa iyang kinabuhi. Ang mando sa Dios mao kini, do not be involved in the value system of the world. Ayaw. No ni mando sa Dios. Ayaw pagpakig-abin o pakig-unsa, lambigit sa value system sa kalibutan. Unsa magisulti sa Roma 12:2, be transformed by the renewing of your mind. You see? Renewing sa atong una-una. Bag-ohon. Renew. Bag-o. Pinagi sa pagpuli niya ng mga tawanan una-una,
ipulihan na og unsa mga Dios noong pangunahuna. The mind of Christ, divine viewpoint, mo ipuli yan ang mga tawhan nun, kalibutan ng mga pangunahuna. You see? Hawason. Okay? Human ka maluwas. Ang usa ka magtutuo has to undergo the what we term spiritual epistemological rehabilitation. Kinahanglan rehab lagi. Now, ang usa ka pastor teacher, pastor magtutudlo, is a divine postman. He delivers God's message. A pastor teacher did not write the message, but God. Therefore, a pastor teacher is only a what? A messenger, a mouthpiece. Now, niya ay prinsipyo po. We are fond of citing and stating principles. How a believer spends his time determines the quality of his life. Sakto yun. He must be guided by Operation PTA. Nanumdum ka? Operation PTA. A believer must be in the right place, at the right time, with the right attitude. So, alang nimo magtotoo, gamita ka ng imong kaugalingong kabubuton. Use your volition. Do you want Bible doctrine or disaster? Papilion ka. Pili ning duha. Bible doctrine or disaster. Now, but the future of an unbeliever mo ni iyang dadangatan, ang iyang padulngan. Number one, he's gonna wind up in torments. Torments, mo na iyang dangatan una dito sa torments. Kasakitan na. Ikaduha, anto na siya sa Great White Throne Judgment. Okay? Ano gitawag ko last judgment. O gang ikatulo, finally, anto na siya itambog dito sa lake of fire. Linaw nga kalayo. Linaw sa kalayo. Kakana mo ng God's garbage dump. And that's the most horrible scene and place to be. Kaya nga man. Nga no? Nga the most horrible scene and place to be. Tungod kay na ay maximum darkness forever dito. There is pain forever. Gusto ka ba niya na? Ang kasakitan, ang kasakit hangtod sa kangturan. Wa na'y undang na na. Wa na'y paghahunong. Di na mahunong. There is hunger forever. Kagutom hangtod. There is thirst forever. Kauhaw hangtod. Itchiness forever. Kasuway makagnay katol ni mo diha. Lami kauton ni mo na. Apan kanto there is didto sa lake of fire, there is itchiness forever. Anger forever. Na kay kalagot. Hangtod sa kangtunan ni mo kalagot. There is loneliness forever. Na ay kamingaw. Forever. There is maximum boredom forever. Kana bang pagbatig kalaay ni mo? Dito, kalaay na hangtod sa kanturan. It never runs out of fuel. Dili na mahutdan o na iyang fuel. It will be burning forever. Magdilaab ka na hangtod sa kanturan. There is no more escape forever. Di ka na makaiskapo hangtod sa kanturan. Again, this place is the most horrible scene to be. Okay? Mao ka na ang pagulagway niya sa pulong sa Diyos. Apan, alang ka nimo magtotoo. Ibaw ka? Kung sa imong dangatan. You are looking forward. You look forward sa imong sense of destiny, personal sense of destiny na imong dadangatan didto na sa
eternidad uban sa Dios. First of all, what is heaven? Nga mo man kini ang atong sangkuan human takwa sa Dios dinis kalibutan, adto na tauban kaniya didto sa langit hangtod. Okay, what is heaven? Well, ang Biblia nga mao ang way pagkasayop nga pulong sa Dios, nagahulagway sa langit, describes heaven as the home of every believer in Christ. Mao ni puloy-anan sa tanang mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo, and which is otherwise called home sweet home or glory land. Heaven is guaranteed to every believer. Garantiya kani sa Dios. Iyan na ning pasalig, dili mamakak ang Dios. What He says is true. What He says, He means it. What He means, He says it. So, heaven is guaranteed to every believer. 1 Peter 1:4-5. Busa, ang matag magtutuo should better become more acquainted, nga masuhito siya sa iyang umaabot nga puloy-anan nga mao ang langit. Have you ever wondered what heaven will really be like? Wa ka ba una grabe no, ang langit sa grabing kalipay na dito, kahayag na dito, wa na'y pagkahunong na dito. Again, the Bible mentions heaven 559 times. Ang Biblia og naga-provide sa precise, definite, detailed information may tungod niini. Ang langit, sa ako naghihingon, ni Padugay, is the home sweet home sa tanang mga magtutuo. O na ni home sweet home nato. Someone has said that ang langit kuno is a prepared place for prepared people. Yes, it is every believer's next home. O na sunod niyang puloy-anan, and he should expect to be there relatively sooner or later. Depende kini, sigon kini, upon God's perfect timetable. Si Pablo was caught up to the third heaven, to paradise. Og siya nakadungog inexpressible things that man is not permitted to tell. Segundo Corinto 12:2-4. Sa usa ka basahon nga uluhan og Heaven Better by Far nga gisuwat ni J. Oswald Sanders, gihulagway diha ang langit based on biblical description that the highest and holiest and most joyous experiences of earth will be far exceeded by the realities of heaven. Di liwaras kamayingking, di na gani ikita ang kinalabwan o kinabalaan o kinamalipayon nga kasinatian nga matagamtam sa tao dinis kalibutan, dili ni ikakumpara, di ikatandi sa realities of heaven. Heaven is so much better than the best experiences of earth that one can summarize only a few. Pipila lamang sa mga iyang mahulagway ang mga benefits and blessings. Okay. Unsa man ni? Ihimplo nini. Nga kitang mga magtutuo mupahimo sa eternal life. Didto gyud sa immediate presence sa Triune God. Diyos nga Amahan, Diyos ang Anak, ug Diyos Espiritu Santo. We will enjoy eternal life in the immediate presence of the Triune God. Sunod, all that diminishes the quality of life on earth will be banished from heaven. Okay? Ang tanan bang mga kalidad sa panginabuhi nga dinhis kalibutan, mo na dili na ikumpara, di na ikatandi
dito sa langit. The heights of joy we had experienced on earth will be eclipsed in heaven. Wag yun. Warag kamayingking din ikita ang imong kalipay din nga imong nasinati din ang kalibutan na. It will be eclipsed in heaven mo nagingon. Or we will sin no more in heaven. Di na ta makasala. Di na ta makabuhat og sala. Ngano? Tungod kay wala naman tayo kinaiyang makasasala dito. There is no more old sin nature there. You see? O there are no more subjects to temptation from the world, flesh, and the devil. Di na kita ulipon sa mga tentasyon ng kalibutan na. Kay tulong man nga itong major enemies, the world, the devil, and the flesh. Wala. Di na tinuo dito. O knowledge there will no longer be limited. Ang imong lantip, ang imong manggialamon, di na. Wa na limited dito. Knowledge will no longer be limited. Limitations of the body will hamper us no more. Wa na. Di na, wala kinahanglan doktor, wala mga nurses, wala mga hospital, wala mga tambal, wala mga sakit. Limitations mangod ni sa atong lawas will hamper us no more. Everything that would enrich our lives will be available. Di mo na. Reunion with loved ones. Natay grand reunion. Okay? Grand reunion with loved ones, and the formation of new relationship will make heaven an extremely wonderful place of fellowship. Di na nato na hulagway sa human viewpoint. Dili na. Kaya natay kinanindutang paghuusa dito, paghayusa. Grand reunion sa mga fellow believers at mga igsuong mga magtotoo. Ang musika dito sa langit will far surpass Earth's finest achievements in that realm. Kinanidutan ni mong madungog ng mga musika din sa kalibutan. Di na naigkita dito. Kinanidutan na itong mga musika dito. Gawas pa nila, there will be full satisfaction for every holy and wholesome longing and aspiration. Full satisfaction. There are mansions in heaven. Kadungog ka. Tagkong mga nakay house and lot. Giandam ni mo dito sa langit. There are mansions in heaven. John 14:2-4. Ang mga kadalanan dito, pabinaw, ang kadalanan, the streets are pure gold. Pure. Timos, bugos, tinuod. Nga mga unsa, bulawan. Revelation 21:21. Ang Dios nagaandam og way kahumanan, way pagkatapos nga kalipay. Alang ni adtong nagahigugma kaniya. God is preparing an unending happiness for those who love Him. 1 Corinthians 2:9. Now, naay 12 gates of perlas. Napog duha ka mga ganghaan sa mga perlas. Revelation 21:21 po. Ang kahoy sa kinabuhi, the tree of life, okay? The tree of life with its fruit and healing leaves, mga dahon nini nga makatambal. Revelation 22:2. Now, pure river of water of life, clear as crystal. Na ay pure gyud nga kanang river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. Revelation 22:1. Na ay syudad,
that had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. Kay nga no, for the glory of God did lighten it. Mo'y nagahayag, nagalamdag niini. And the Lamb is the light thereof. Ang karniro. The Lamb is the light thereof. Revelation 21:23. There will be no more night in heaven. Wa na'y gabi dito. Ngano? Tungod kay it's all bright forever and ever. You see? Unsa kalamdang kahayag kadanag dito. Hangtod sa kangturan. Revelation 22:5. So mo nang wa na'y gabi dito sa langit. Dito sa langit atong makita, masaksihan ang unsa, ang naong sa atong Ginoo. Okay? We will see our Lord's face. Revelation 22:4. Dito sa langit, we shall be like Him. Parihata kaniya ni Ginoong Jesucristo. 1 John 3:2. Imagine, maparihata niya. Unsa may diferensya dito? Ang unsa, samad siyang kilid, sa iyang duha ka kamot, o duha ka tiil. O gayang mga samad dito siyang ulo. Mura ni diferensya. Apan parihata niya dito. We shall be like Him. We will never know darkness there. Di natakaibaw. O natakaila o kangit-ngit dito kay puro ragyod kalamdag dito. Unya 1 John 3:2 kana. 1 John 1:5. We will enjoy eternal rest and peace. Eternal dayo nga pagpahuway o kalinaw. Job 3:17, Hebrews 4:9, Revelation 14:13. Unsa pa? We will enjoy eternal health. Dayo na nga maayong panglawas. Wala sakit go dito. Revelation 22:2. We will enjoy eternal wealth. Ang imong pagkaadunahan. Eternal. Hangtod sa kangturan ng imong pagkaadunahan, pagkadato. 2 Corinthians 8:9, James 2:5. Unsa pa? We will enjoy eternal life. Nakanang kadtong eternal life nga gihatag sa Dios sa higayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo. Kana mahimo nang tinuod gyud dito sa langit, and you will enjoy that. 1 Corinthians 15:26, 55, John 3:16. Dito sa langit, there is no more pain, wa na'y sakit, wa na'y mga rheuma, wa na'y mga diabetes, wa na'y mga heart disease, wa na'y sakit. Kabuntagan ta mga hisgot o mga sakit. Wa na dito sa langit. There is no more pain, no more sorrow, wa na'y mga kaguol, wa na'y mga luha, wa na'y pag-antos, wa na'y kamatayon because the old things are passed away. Revelation 21:4. Busa, in heaven, there are no more hospitals, no more doctors, nurses, pharmacists, clinics, no more medicines to take. Besides, you'll always be young. Batanon ka kanunay with a perfect body. Hingpit ang imong lawas. Always handsome, always beautiful, no more distinction of sex and age. Wala. No more distinction. Everything is just perfect. Kadungog ka? Everything is just perfect. Again, you will have a perfect body, the same as that of our Lord, resurrection body. Sa laktod nga pagkasulti, heaven is better by far. Nakadungog ka? Now, can you, unbeliever, afford to miss it? I'm talking to you.
ikaw nga dili magtutuo nagpaminaw nining atong mensahe, atong pagtuo nini. Can you afford to miss it? Kay missing it is forever. Hangtod sa kangturan. Si Apostol Pablo nagaingon diya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is what? Gain, profit. To die in this particular verse is profit, ganansya, because someday we will come face to face with the Lord. Diha sa 1 Corinto 2:29 ang pulong sa Dios nagaingon, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Didto sa langit, there will be no more death, Revelation 21:4. No mourning, wa na'y pagbangutan, and crying, wala na. Verse 4 kana. No more pain, verse 4. No more hunger or thirst, Revelation 7:16. No more tears, verse 4. No more night, Revelation 22:5. No more sun or moon, Revelation 21:23. No shut gates, Revelation 21:25. Wa na mga ganghaan nga sirado, able na tanan. Life in heaven is absolutely perfect. So, how would you feel with all of these things that are absolutely real in heaven? Nga sama nini. You have perfect body. No more concern about health in heaven. Wala. Di na ta magbantay sa itong sa gikaon, o unsa pa, kinahanglan mag-diet, o kinahanglan mag-exercise. Wala. Because you have perfect body. Kaya nga naman, makas perfect environment. There is perfect peace. Hingpit na imong kalipay. Ang kalinaw. Hingpit na nga kalipay. Psalm 16:11. Perfect life. Eternal life with God. No more age difference. Ageless ka na. You will always be young. No more schools or churches. No more religion. Wala. Wala magod si Satanas. Wala religion. No more sin and evil. No more old sin nature. No more cars. No more planes, etc. You can travel faster than the speed of light. Natiyaw mo na. No more shopping centers or malls. No need of anything because provision there is perfect. Hingpit ang pagsangkap dito. Question, would you still have feelings in heaven? Napapakay pagbatid do sa langit? Yes, of course. Naka. But your feelings will only be pleasant and positive. Kadungog ka. You will not have any negative or evil feelings there anymore. What na? Puro rag yun na pleasant and positive. Heaven is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Even to describe it is humanly impossible. Tungod kay ang langit is a perfect place. You can never be unhappy or lonely there. Gusto? Dili na ka kanang magulanon, wala. While you enjoy heaven, samtang ikaw nagapahimo sa langit, never will you get bored there. Di na ka bati o kalaay dito. Instead, you will always be perfectly happy. Kadungog ka. Hingpit ang imong kalipay. Always. Dito sa langit, you can never be ugly. You can never be stupid. Never dumb. Never clumsy. Never embarrassed. Never shy. Never afraid or lonely. There is so much more than I cannot begin to tell you. Oh, there is one thing I forgot. Napayusa. You cannot pay for anything.
That's right. You cannot pay for anything. Ano? Someone has already paid for everything. It's all free. Nakadungog ka? Si Ginoong Jesucristo mo'y may bayad dito sa cross. And you must believe that. Because if you don't believe He did, then you cannot get into heaven, my friend. Dili. Dili og dili. If you think you can pay your own way, you are wrong. You cannot. I believe Jesus Christ died for my sins and for your sins too. Busa, I am going to heaven. Og dili ka na pagpahambog. Inay, ikaw nagpaubos. You submit to God's word. So, I'm going to heaven, and I'd like you to go with me. But I cannot make you. If you want to go, ang imurang buhaton is, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Just believe that Jesus Christ has paid for your sins. Namatay siya dito sa krus, alang kanimo. You don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Just think in your mind. Nihara si mo una-una. Inaudibly, in your mind, moingon ka lang, I believe in Jesus Christ. That's it. Ang imong kaluwasan is settled instantly. By just believing in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are automatically on your way to heaven. Nakadungog ka. Believing in the fact that Christ died at the cross is history. But believing in the fact that Christ died at the cross for you, mo kanay kaluwasan. I hope lang kasabot ka niya to. Ug mao kini ang mga resulta when a person, after hearing the gospel, believes in Jesus Christ as a Savior. Kadungog siya sa may balita sa kaluwasan o siya mutuo kang Jesucristo. Ang Dios nga mahan mo punit kanimo, will pick you up and puts you in union with Christ forever through the baptism of the Holy Spirit. That's what the Bible in John 3 describes as being born again. No, nakadang born again. Pagkatao pag-usap. Question. How does one become a member of his family? Humanly speaking, huh? How? By birth, isn't it? In the same token, how does a person become a member of God's family? Spiritually speaking. Tubag? Also by birth, isn't it? At that instant, niya yung higayon of spiritual birth sa imong pagkatao spiritualmente. That person who now is a child of God, nga anak na siya sa Diyos, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, as Galatians 3:26 says, becomes a brephos, B-R-E-P-H-O-S, brephos. Ang pasabot sa brephos, an infant believer. Og tungod, because he is still an infant member of God's family, unsa may gikinahanglan niya, what does he need to be able to grow up? Unsa man? Ang usa ka batang masuso, ang gikinahanglan dili solid food. Kung pa man siya ngipon, kinahanglan siya og gatas, milk, the basic doctrine of God's word. 1 Peter 2:2 says, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So, to grow and grow up spiritually, gikinahanglan ang imong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Take in God's Word, Bible doctrine, on a daily basis. 2 Peter 3:18. Gawas pa niya na ang Espiritu Santo nagmagapuyo diya sa lawas niya ng bagong na tao. Bagong na tao. A new child of God, simultaneous with the union with Christ. Ikaw na dugtong na kang Ginoong Jesucristo. So, ang imungan diha
Iswat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Revelation 21:27, Revelation 3:5, Philippians 4:3. Ikaw hatagan instantly sa eternal life sa Dios. John 3:16, John 3:36. Ug ikaw makadawat og kapatan ka mga butang at the moment of salvation. 40 things. Nianang higayon nga imong gidawat si Kristo, ikaw naluwas, ikaw nga magtutuo na, you become a spiritual millionaire. Spiritual. Og sa diha nga imong kinabuhi din sa yuta mahumana, when it is over, either by physical death or the rapture, o unsay mao na, ikaw in a twinkling of an eye come face to face with the Lord, o ikaw naa sa kadapit where there is no more sorrow, no more pain, no more death. The old things are passed away. Revelation 21:4. Ato kining ipadayon ugma sa atong pagtuon niini o timan ni nga kining tanan itong gipangisgutan, bahin kini sa atong subject nga mao ang how to become a winner in this life and in the next life. So kini nara kanimo sa pag-absorb niini, pagtuo niini, paggamit nining atong gipangisgutan, pinaagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo nga mao lamang ang the mentor, the teacher of truth. Walain, dili kining nagayaw-yaw dinhi imong nadungog. He is only a mouthpiece, galamiton lamang siya. Ug anara kanimo, mudawat ka ba nini o mosalikway? Dini atong gipangtunan. Kini gikan gyud sa una sa Dios from the mind of Christ. Okay? 1 Corinthians 2:16. So mao kana nga atong ipadayon kini kay wala ni pagkahuman kini pagtuon sa pulo sa Dios. Hangtod na kini kuhaon na ta sa Dios either by physical death or rapture. Ug unsa man ang mauna. Busa padayon kita sa pagsibog sa unahan, padayon kita sa pagmalig-on sa atong baruganan aron gyud ato magkabot ang spiritual maturity, capacity for life so we can honor and glorify God. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo. Sa imo gitudlo ka na mo, nining adlaw. Naon nga kini mahimo gayong hagit sa among kinabuhi o Diyos. Nga kami magapadayon gayon sa pagsibog sa unahan. Sa way paglingi-lingi na. Kay kami magapunting lamang diha sa imong igatudlo ka na mo. Kaya kini among kinabuhi, lumalabay man lang, o sa madugay, sa madali, mo kaming kuhaon, mo sa kami nagaandam sa mong kaugalingon. Ngaron kami, anay karuhay, o kahayahay sa mong pangunahuna, anay kalipay, samtang niya pa kami, nining walog sa mga luha. Salamat to Diyos nining tanan, awhag usab nga ubang mga kahigalaan, nga sila mo pahimos unta nining imong grasya nga imong gisangkap sa tanan ni imong mga anak o sa tanan nga mga katawhan nga unta mabuka sila, makaamgo sila nga ikaw lamang o imong mga pulong mao'y wala na'y pagkahanaw, wala na'y pagkawagtang. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.